Rafiki alinionyesha kwamba sikuwa nimekwama, nilikuwa nimechagua kukwama. Siku moja rafiki yangu alinipa aibu ambayo sitaisahau, na ukweli ni huu, alinifanyia kwa pole sana, lakini ilinichoma vibaya. Story. Tulikuwa tumekaa kijiweni kama kawaida, stori nyingi, mipango mingi, malalamiko mengi. Tulikuwa tunaongelea maisha, nchi ngumu, biashara zinahitaji mtaji mkubwa, connection ndio kila kitu. Nilikuwa naongea sana siku hiyo. Rafiki yangu alikuwa kimya. Baada ya muda akaniuliza swali moja tu: unaposema unataka kubadilisha maisha yako, unafanya nini tofauti na jana? Nilicheka, nikajibu haraka, bado natafuta opportunity. Akanitazama sekunde chache bila kusema kitu, halafu akasema polepole sana, opportunity haitafuti mtu anayekaa sehemu moja. Maneno hayo yalikaa kichwani kwangu, kwa sababu ukweli nilijua. Nilikuwa nasema nataka kubadilisha maisha, lakini siku zangu zilikuwa zinafanana. Asubuhi story, mchana story, jioni story, mipango mingi kichwani, hatua chache sana kwenye maisha. Siku hiyo nilitoka pale kimya. Kwa mara ya kwanza nilijiuliza swali ambalo nilikuwa nakwepa muda mrefu: je, kweli ninapambana au najifariji? Na jibu liliniumiza. Nilikuwa najifariji. Nilikuwa napenda kujiona kama mpambanaji, lakini ukweli nilikuwa mtu wa mipango. Ending. Siku hiyo nilijifunza kitu ambacho hakifundishwi shuleni. Watu wengi hawajakwama kwa sababu hawana uwezo. Wamekwama kwa sababu wanajipa faraja ya kuonekana wanajaribu. Kuna tofauti kubwa sana kati ya kuongelea maisha unayotaka na kuishi maisha yanayokufikisha huko. Swali moja kabla hujaendelea na siku yako: je, unapambana kweli au unajifariji kwamba unapambana? Ukweli wako ndio utamu wa future yako.